Bwana asifiwe. Bavandimwe muraha, nta kindi kizanyura umutima nta kizaboneka mwisi, nta kibaho, ntacyo. Umugabo w'umusaza witwa Billy Graham yararirimbye aravuga ngo wanimika nkaba umwami w'ishanga rinini ringana riti. Yumva nabyo ntacyo bimaze. Ndagira ngo mbabwire abantu b'Imana, nta kintu na kimwe kibaho gitekerezwa kizanyura umutima wawe, ntacyo uzabona, nta kizawuzura, nta kizawuhaza, ntacyo kibaho, ntacyo kibaho, ntacyo. Ikizahaza umutima wawe kikawuzura ni Yesu gusa. Haleluya. Bwana asifiwe. Icyo cyonyine gusa. Nyuma y'icyo nta kindi kibaho, ibindi byose nugupfufahaza, ibindi byose nugufatafata, nukuyaranje, ibindi byose nukurenzaho, ibindi byose nibyo abantu bikora, ariko nta kibaho, nta kibaho. Nta kintu kibaho cyonyura umutima, nta kintu kibaho cyo kuzura umutima, nta kintu kibaho kizacinjira mu muntu ngo kimwuzure burundu ngo yumve neza arahagijwe, keretse Yesu wenyine gusa. Niwe Yesu wenyine gusa, niwe gusa, nta kindi kibaho. Haleluya. Kandi Yesu, Bwana asifiwe. Ndabasubira mu ijambo nababwiye. Yesu yayobeye abagabo b'abahanga, ayobera bene nyina barararanye muri campus, arabayobera arinda apfa batazi uwo ari we. Ayobera se na nyina bakaba baramuhebura. Bibiliya iravuga ngo kuko ntawumenya umwana ngo keretse amuhishuriwe na se. Ntawubaho teoloji ntizigaragaza Yesu. Ibitarame bihumbi ntibizabigaragaza Yesu. Yesu ntaba sizi yabo aba mu Mana, Imana ikamuhishurira ubishaka. Imana. Bwana asifiwe. Hari waririmbye aravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha ngo yantoranijemo. Nukuvuga ngo mu bagabo ibihumbi n'ibihumbagiza, mu baririmbye amajana, mu bapasiteri ibihumbagiza kuri isi, Imana yatoranijemo inyamibwa, irabazana ibayishurira umwana wayo. Kumenya Yesu, wishurirwa Yesu, kumenya Yesu n'ubugingo n'amahoro yuzuye umutima, niyo ntsinzi baho. Duheze si cyubahiro ba. Haleluya. Yesu, nubona Yesu ibyo ukenye byose bizoba bishize. Nugira Yesu, nugera kuri Yesu, uzoba ugeze ku ntsinzi ya byose. Niwe wenyine, niwe. Niba mubona haleluya, niba mubona abantu bagenda n'igicucu, si faranga babuze. Niba mubona abantu bagenda n'icyeyi muri isi, si imiryango minini cyangwa mitoye babuze icyitwa Yesu ngo yuzure mu buginga, bwuzure Yesu abuhaze. Yesu azatarura umutima mu mpagarara. Umuririmbyi yaravuze ngo ni neno la kufariji moyoni linanitoa juu ya huzuni, ngo rizari gurukana umuntu. Haleluya. Yesu n'amababa sinzi azajana umuntu akamurenziriya. Ngo linanitoa juu ya huzuni, nipumzike kwa Mungu wangu.
nta kindi cyoje hano umuntu iyo si amazina. Hano mu isi ibi barimo kuvuga ngo barahitinze, ngo Imana iramuzamuye, ngo birangirire. Byatangiriye Hollywood muri Las Vegas, ngo ninde muririmbyi ugezweho, ngo ninde kirangirire, ngo ninde cyamamare. Byama bitangirira mu isi yo mu babandi biraroba biruka mu rusengero, dutangira kubiririmba natwe. Nta muntu ugezweho kuko ndi woruhura umutima wanje. Ugezweho rimwe kandi ntazaharabukwa. Nimuheze sicubahiro ba. Haleluya! Yesu, Bwana asifiwe. Yesu ni dawa ya roho. 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 Umutima wabaye ninde wo ukiza? Ni Yesu wo ukiza. Haleluya! Umutima ufite agahinda ninde wo ukiza agahinda? Agahinda ntika sikindu. Ni Yesu wenyine wo ukiza agahinda. Ni Yesu muti w'umutima. Ni Yesu gusa. Ni Yesu bafande. Ya. Cyo gituma mbabwira gituma ubukristo bwafunguwe buratunanira. Tuza twirirwa dusenga ngo Mana. Iyo ugeze ku Prayer Mountain Kampala usanga yaranditse ngo mukama wange mulungi. Ne kuwabaza mukama wange njagalo mwami mulungi ali nesente agenda kunyagala nnyo sinjagala ebibuuza nokuvuga ngo Mana yanje ndashaka umugabo mwiza nkunda ufite ifaranga agasiga yanditse ku rupapuro akamadika ku giti yarangiza agasubira mu mujyi Kampala ngo urupapuro rusigara rusenga ku musozi rukanyagirwa rukahaborera. Abandi ngo arashaka visa agahita kubita ku giti. Abandi yeho ogiye kuri ambasade gusaba kurasiga urupapuro ku giti ku musozi. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe turangiza amahoro n'amahoro meza atangwa na Yesu. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Bakristo dusange guhamagara. Abantu wanze barwaye pressure, bafite imodoka za rukururana, ubwenge bwarashize. Barasaze mu mitwe, barasagatura. Abantu bagize ifaranga babura amahoro ino ngo bahungiye handi. Umugabo mweretse kumbwira ngo agiye guhunga. Hurahunga gute? Ngurabona ngo mu misi zangu kubagiye kutwinjirana mu mazu n'umuntu afite ibihumbi n'ibihumbagiza. Sinkeneye umurinzi ntawe nke nanijoro no kwa mandyama nta muntu nkoraho. Mfite amahoro yose. Mu mupfuka n'indu nkoraho mfite ibihumbi n'ibari bingaye hano. N'indu bijana nta muntu biregeye. Nukuvuga ngo amahoro dukeneye bavandimwe. Dukeneye bitatu. Dukeneye Yesu wenyine. Haleluya! Yesu naza muri twe. Azinjirana n'amahoro n'abarinzi. Azinjirana na portaye, azinjirana n'ingabo. Nicho geto aturimba ngo nimezingirwa na nguvu za Mungu. Mimi nimefichwa hawataniona. Haleluya! Yesu niwe kiakenewe Biblia. Hakenewe Yesu we. Hakenewe Yesu. Abafite Yesu barahiriwe. Nibeza muri ubuzima. No mu bundi buzima buzaza. Nabagaciro mu maso y'Imana. Haleluya! Abafite Yesu. Umuririmbyi yaravuze Bwana asifiwe. Ngo turi kumwe mbandi hehe. Mbandi muri Afrika. Ngo mbandi mwijuru pe. Ijuru ribaho Imana ribaho Yesu abahe aba mu mitima y'abizera. Nukuvuga ngo abo bageze mwijuru bakuye ino. Bageze mwijuru barino. Kubera iyo mpamvu bazarimba ngo nafurahia baraka zote za ulimwengu. Za ulimwengu wa roho. Rama hizo nalizipe. Hizo zipe. Haleluya! Yesu sa amavuta. Yesu sa amazi ya kinju. Biravuga ngo abayuda bashaka ibimenyetso
ngo kora ikindi tukwizere, kora ikindi. Ngo abagiriki bo bakavuga ngo navuge twumve niba afite ubuhanga buhebuje cyane. Ariko Pawulo yaravuze ngo bakijwe kuko Imana yabishatse, ngo Yesu ni Kristo w'Imana. Haleluya! kandi kubera iyo mpamvu sisi atuhubiri maji, kandi ntabwo duhubiriye guhenangura abantu mu ntebe. Hakika wowe nangura umuntu afite. Twebwe turabwiriza abantu Yesu wapfuye akazuka. Habari nje, haleluya, haleluya, habari nje, Bwana asifiwe. Amen. Habari njema saa makuru yanjye, habari njema saa makuru ya Reveri. Habari njema na makuru ya Yesu wenyine. Biravuga ngo Bwana asifiwe, ngo abarinzi bari kugikumba nijoro bahindurana, ngo marayika w'Imana arabatungura aho bari bari, ngo arabwira ngo uyu munsi mazana inkuru nziza y'umunezero. Haleluya, haleluya, inkuru nziza y'umunezero saa makuru y'abantu. Iyi niyo nkuru yonyine bavandi, saa makuru y'Iburaya. Bwana asifiwe. Saa makuru y'ubuzima bwanje, inkuru nziza y'umunezero na makuru ya Yesu, na makuru ya Yesu wenyine. Habari njema inatembea ulimwengu. Habari njema ni habari ya furaha. Ariko Yesu we, harakaririmba bazaririmba hano nakumvishe kuri YouTube, ndakada na ordingi yo menya ho kurimba manara kamenya. Bazaririmba ngo sikia habari njema, habari njema yenye matumaini, ni uwezo wake Mungu, uwezo uleta wokovu. Tabili. Haleluya! Inkuru nziza bavandi, ndagira ngo mbabwire Bwana asifiwe. Inkuru nziza sizi biri muri isi, na makuru ya Yesu wenyine. Amen. Biravuga Bwana asifiwe ngo ibyanditswe byera byose ngo nimpumeko y'Imana itabasha kube. Hakika ya Mungu. Ngo bifite umaro kwigisha umwana w'umuntu, kumuhanira gukora ibyo gukiranuka. Niyo ntego y'icyanditswe cyera cy'Imana, no guhindura umutima w'umuntu, no guhindura umupfuka, no guhindura ingendo n'ibihugu. Ayo si amakuru ya Yesu we. Amakuru ya Yesu ni uguhindura ubugingo bwapfuye bugahabwa ubuzima, ni ukuzura bapfuye bakagaruka imusozi. Niyo makuru ya Yesu, niyo makuru ya Yesu, niyo makuru ya Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu yazuye umwana w'umupfakazi w'Inaini. Ngo yabimenyeye kure ko umwana yapfuye, ngo ahita azayirwanga. Ngo abona ko narinda kunyura mu nzira yemewe, arasanga kera bahandi, ngo yamanyura munsi y'amazu, munsi y'inzitiro, ngo yamabatanga. Murashaye muhagarare telema, barahagarara. Murashaye twapfushije uri mu biki? Yesu yagazavuga ngo umwana w'umupfakazi yari kikizeze, ngo akabaza ngo ese muri mu biki? Twapfushije ngo turi mu biki? Ko murarizwa niki? Turi mu mubabara ngo turi mu biki? Bwana asifiwe. Amen. Ngo Yesu akangura kana agahereza nyina. Ndagira ngo mbabwire, nimanze muheze si cyubahiro, ndangirize kuri iri jambo ryonyine. Amakuru ya Yesu nama, iyo Yesu avuze biho n'ubugingo. Yesu, haleluya, Yesu w'Imana. Aya makuru tubamaya naringiye kuvuga ibyabaye ahandi mu gitaramo kimwe. Aya makuru tubamwaya, aya y'amafiansa, aya yasa amakuru ya Yesu. Amakuru ya Yesu, imvugo ye azavuga gatanga ubugingo. Haleluya, haleluya. Iyi Bibiliya narababwiye ifite inyuguti n'ubugingo. Pawulo yaravuze ngo turabigisha ibinyuguti, turabigisha ubugingo bw'Imana. Iyi Bibiliya irimo inyuguti ikabamo n'ubugingo. Yesu naza inyuguti zizosigara, izibazo zizinga, iseregeti, ariko ubugingo buzaja kuma. Haleluya, haleluya. Yesu yazavuga ngo turabigisha ibinyuguti, turabigisha ubugingo bw'Imana. Iyi Bibiliya irimo inyuguti ikabamo n'ubugingo. Yesu naza inyuguti zizosigara, izibazo zizinga, iseregeti, ariko ubugingo buzaja kuma.
Nico gituma bazosigara hano mwisi iyi Bibiliya nta kizoba kibamariye, nta kintu kizoba kikirimo. Haleluya! Bizoba byarangiye bavandi. Bwana sifiwe. Amen. Nico gituma nabigisha benshi bisho si bose babwiriza ubugingo bw'Imana, ni bose babwiriza ariko si bose babwiriza ubugingo bw'Imana. Ababwiriza ubugingo ni bakeya cyane, ababwiriza ubugingo ni bakeya cyane. Muri benshi birirwa bavuga ariko badatanga ubugingo bwavuye ku Mana. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana. Haleluya! Ubu nibwo Bwana na ubugingo, Yesu niwe bugingo bwavuye ku Mana. Kweli. Ushize nagize akantu gatoya sinzanerekwa, kandi kubwira abandi bandi inzozi na amakosa, ariko nabonye umuntu noneho umuntu arambwira ngo dore runaka, abanza nko guhera mbona akana ka muri ruhande kararaba kararabuka mu kanya gatoya akana karahwera. Umuntu avuga iriya aravuga ngo wa mwana yari yahembutse, ngo none yongeye, ngo none harapfuye burundu. No kuvuga ngo biravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo buhoraho. Buriya birashoboka ko umuntu yosigana ubureveri Goma ariko umwana yarapfuye. Ubugingo si uburevera, ubugingo sitiki, ubugingo n'umwana w'Imana. Ubugingo n'uwo mwana waje avuye ku Mana. Haleluya! Bibiri yavuga ngo Imana ubwayo yaravuze ngo nguyu mwana wanje nkunda nkamwishimira, nguyu mwana wanje nkunda nkamwishimira. Ubwo n'ubuhamya bw'Imana isumba byose. Nguyu mwana wanje, nguyu mwana wanje, nguyu mwana wanje. Twagiye masengesha ahantu, umuntu arambwira ngo yumvishe ko umwana ruhinja ataka mwarunaka, ngo aragongera aracikana. Ndamubaza ndetse bisobanutse gutarambwira ngo runaka n'umugore ngo bemeranije gukura mwinda, ngo none bishe umwana. Arambwira ngo uwo mwana atatsijwe ry'agahinda, ngo inuma zitatu zari zisigaye mu nzu yabo ngo ziraguruka, ngo Imana iramubwira ngo akuka kanyuma ko muri yonso ngo karasezerewe burundu. Basigarana Bibiliya ari kuvuga. Haleluya! Babwire Bibiliya ivugwa ntabwo ari yibavandi, si y'amakaratasi. Nico gituma benshi bazabaje kuryama bakiseguriye ngo biseguye Bibiliya, bakabacurika bakarara barya inyama bataguze ngo biseguye Bibiliya. Bibiliya si aya na amakaratasi. Bibiliya ni ubugingo bw'Imana mu mutima w'umukristo. Bibiliya ni muheze si cyubahiro. Bibiliya si aya makaratasi. Haleluya! Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ndagucumuraho Mana. Iryo jambo ry'ubugingo. Bwana sifiwe. Iryo jambo niwe Yesu mwana w'Imana. Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yabanye natwe tubona ubwiza bwe. Uwo jambo ni Yesu mwana w'Imana. Niwe mbaraga z'abizera, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawuja kwa Satani mujana. Niwe Yesu mwana w'Imana. Haleluya! Haleluya! Ezekieli ngo yabonye amagufwa arambitse, ngo baramaze ngo ese mwana w'umuntu amagufwa yakongera akabaho, ngo aravuga ngo ni wowe ubizi mwana. Ngo Imana iramubwira ngo nahanurira umuyaga w'ikasi n'ikusi ngo uhuhire muri ya magufwa. Ngo arahanura umuyaga w'ubugingo uraza ngo winjira muri ya magufwa. Niki cyabaye? Ngo yirema inteko, ngo ahinduka abantu bazima, ngo bahagarara bene. Nta kindi n'ubugingo bwavuye ku Mana. Ibindi byose muri iyi si nta kindi kizinjira ngo gihindure ubugingo keretse Yesu wenyine gusa, keretse Yesu wenyine.
keretse Yesu wenyine. Haleluya! Keretse Yesu wenyine. Ushize umuntu yambikije umutungo wiwe munini cyane, nanje ntaragira, kandi nawe umbitsa pana kuri konte cyangwa handi mu maboko ngo nkume nkubike mu mufuko gusa. Yewe ibintu bingana gutya muri isi ndaguma mbizererane, nuko nyine nguma kubizererana mu mufuko watumbye mashi, ariko umutima urambwira Bwana sifiwe ko byanteye umutekano mukeya. Nibyo bigenderewe se sanga Yesu yaje ahubwo umutekano uzusa, naho ibindi bitari Yesu biza bitera amahoro makeya. Yesu niwe mahoro yacu. Yesu ni furaha yango. Rugagaza yaravuze ngo umuntu agize umunezero w'Imana ngo azanezerwa ngo agaseka nk'uwegura igihugu. Haleluya! Iyo ubugingo bwakiriye Yesu neza, Yesu akaba mu bugingo, ndahiye Imana yampamagaye. Gerardine yaravuze ngo uzosanga umukobwa wubaha Imana ngo uze wirinda mu kumuvogera. Baza bambara ibijipo birebire bifite imipfuka aha, bakambara ibiboko bibasumba, ariko umuntu nk'uwowe ya ntabwo azagenda mu mabisi gusa. Hejuru ye umurimbyi yaravuze ngo tuinuwe bendera ya ushindi. Hejuru ye haba ibendera ry'Imana. Haleluya! Haleluya! Ibendera tiravuga Bwana sifi. Haleluya! Yaraciye mu biganza ngo nkuci manzi we. Kwe ngo inkike zabo zihora imbere y'Imana yawe. Inkike zabo zihora imbere y'Imana. Haleluya! Byashoboka ko wamurusha amashuri. Ndio. Wamurusha igikundiro n'uburanga. Ariko aho uzomusanga uzirinde kumuvogera. Ego umuntu nguwo. Ya. Uzigitangaza abantu uwo muntu. Na nijoro yaryamye nka munsi wa Yakobo arara iruza. Ngo abona ku ijuru rikinguka. Ngo abona urwego ruzamuka. Ngo abona Imana, abona abamarayika. Nico gihe bene umutima uzutaruka complex gashira, umuntu akagira amazuru nkayanje, ikigabo gipfuye nabi cy'umutwe usuba inyuma, ariko ubugingo bw'Imana bwamara kuzura. Yesu yamara kuzura. Yo. Uko rurarangiye nta bindi bisigaye. Uko umuntu aratunza ararangije. Bwana sifiwe. Haleluya. Kumanywa nagize crise na makuru mbahaye. Bwana sifiwe. Mari mpamagara umugabo mwinti uri zifaranga. Arabanza aratinda. Ngagera ibihumbi 45 sikumeze. Kandi nabo hanze. Noneho. Ariko vugira ngo mutu murambira. Wapi. Bingibi Bwana sifiwe. Yesu. Yashitse ntakantu kishaganyije murije hapanaka. Takiyongereye takagamatuse. Nukuvuga ngo iyo Yesu ageze, haleluya! Yesu yageze mu bugingo sinzi kiza kiba. Ni uza wishimisha umunyamubabaro. Ni uza uteresha hejuru. Ufite haleluya! Tima Bwana sibiwe. Kandi Yesu kwaza yishimisha umunyamubabaro n'ufite intimba. Tazamutera bene uku kwacu ngo tuzamuke tubiri ibyuya turire hanze. Hoya ye. Sinzi uko ubugingo buzamuka. Dawidi yaravuze ngo umutima wanje urabiriza usesekara ibyiza. Ngo ndavuga indirimbo nahimbiye umwami ngo ururimi rwanje nikikaramu yuwandika vuba. Haleluya! Haleluya! Tima! Mwarangiza aramwahirwa bafite mu mitima ya mwizira zigana Siyoni ku Mana. Bene uwo munezero abaturanyi ntibazabawubona. Bene uwo munezero umugabo ntazawumva, umugore ntazawumva. Ni ibintu bibiyo mu bugingo. Ubugingo bugahura n'Imana. Umuntu ntamenye ibyabaye. Onda bozala riba sakiselemo. Mugabo umwe yahuye inka ngo aravuga ngo reka nkusenga kandi gatoya. Ngo ararunguruka abona zigeze nko hirya. Harunama ngo mwami Yesu buraca. Abantu barashaka barahebura. Ngo amara iminsi 3 ku mugoroba. Ngo atanga amena. Iminsi 3 ishite ngo arabaza ngo ese inka zirihe. Ngo haramubwira akaza inka zatashe sizi. Twarakubuze turwaje ubahe. Ngo arabwira ngo ntazi warara. Haleluya!
takindi bene yosi bene urwo rushinge bene iyo anesthesi nizi twibagiza intimba zo mwisi kweli haleluya bene iyo anesthesi nizi twibagiza intimba zo mwisi nizi twibagiza imibabaro umuri yaravuze ngo izina rya Yesu rizarinkura mu mibabaro ngo rikantarura mu mpagarara ngo nigiraho datare haleluya Yesu sinzi aza twokipa Bwana sifiwe. Amina kubwa. Oda masa kosa limo. Vila rostike leko. Kweli. Hari umugabo umwe umusaza ngo bamutoye muwazo sengerwa ku budiyakoni. Kera. Umuse wo gusengerwa ngo aragura sinza wari yatoromeye. Arabura. Runaka ari arabura batarahombye nuko amahirwa azayizana ntagaruke. Medoro utazosanka abandi bari bagutoye ukukera yari asigaye gusengerwa ku bwarimu kero ejo bundi ukabaye pasteur. Uwo mugabo yarantangaje kuri isi yari umugabo w'Imana yari yaravuye muri isi yarabaye uw'Imana yaromatanye n'Imana. Haleluya. Umunsi umwe ukuri kw'Imana yaduhamagaye apana makuru y'ikinyoma ababembe baraje bahuruka iwabo barabwira ngo Imana yababwiye ngo nibaze ibereke revere wahandi ngo bakazana revere atusuye bakazana udisuye bakazana ngo bararuha batese ndawundi takagabo kagufika kayobe gafite inkova bati numurevera se nimumuzana ngo aturuke hari ngo abone inyenyeri yakihagaze ku bitugu byiwe. Haleluya. Biravuga ngo dufite ijambo rirushaho gukomera ngo muzoba mukoze neza ni muri gitaho. Iryo jambo sa makuru y'abantu sikinyamakuru sigipindi iryo jambo si umutungo muri Amerika si umutungo muri Aziya n'ubutunzi bwavuye ku Mana n'ubutunzi bwavuye ku Mana. Yesu aravuga Bwana sifiwe atukuzwe. Ese ko ngiye gutinda kandi Yesu aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru ni muweze sicyubahiro. Haleluya. Aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru ngo bugereranywa ngo niza ngo yagaciro kenshi cyane ngo umuntu yenze ngo akayihisha mu murima. Umuntu araza ngo ayigwa umunezero ngo umutera kugurisha ibyo yarafite byose kugira ngo agure yasambu kandi yaragendereye isambu yose ngo yaragendereye yazahabu y'agaciro ngo yeshwe muri wa murima. Muri isi n'umurima tugendamo ariko muri yo hagati hari zahabu yahishwe kandi yo zahabu ni Yesu mwana w'Imana. Ngo umunezero wayo wateye abantu kugurisha ibyo babagamo byose kugira ngo basingire izahabu. Izahabu rero ngo imare kugera mu mutima amazigira intambara bacu niho turangirije. Izahabu yagize intambara reve sitaho buriya nubona umuntu agira intambara ntabwo ari intambara ziwe ni intambara z'izahabu. Paulo yavuze mu Korinto ngo icyakora ngo dufite ubwo butunzi bukomeye ngo muzabya zibumba ubwo butunzi. Haleluya. Samazu si document za parcelle ni izahabu iyayobe abanyabwenge barayibuse. Bibiliya yavuga ngo muzirikane guhamagarwa kwa abo ubwenge bw'abantu bahamagawe sibe imfura zahamagawe sibe. Usirimba ni kimwe no kugira Yesu nikindi. Nigeze babwira umunsi umwe nakareki yuko next bitekerezo by'abantu bakantahana no gutahana Yesu baduheze igisirimba sizuko twagize nkawe negera hari abagabo baba bene aba lisansi bigiye iribumbashi nikisangana bitanambura isaha nari mfite ndayikubita hasi rasandara ngo baze gutoratorera abananira. Noneho dutashe barambwira ngo se uzunezerwa ngo ntugire nakantu usigaza ngo nuko wamunezerwa ngo ni santu ruhibuka. Toma sikia habari njema ya furaha Ya ulimwengu wa roho uzima ni habari ya Yesu. Ni habari ya Yesu na makuru ya Yesu. Taya ni makuru twabwira umunyamubabaro. Haleluya. Igihe kimwe nagize ibibazo ndarwara ngiye nko gupfa abahungu bamahimba indirimbo ivuye muri ya ndwara
noneho numva ngo baramfashije, ariko nyuma nza gusanga indirimbo si amakuru y'ubuzima bwanje aho nari ngiye gupfira. Indirimbo ni amakuru y'abanyabihanga, nayo yonyine habari njema ya furaha, ni amakuru y'urupfu no kuzuka kwa Yesu umwana w'Imana. Ibindi bisigaye, haleluya, ibindi bisigaye bavandi, amakuru yanje ntabwo ari indirimbo. Indirimbo ni amakuru ya Yesu umwana w'Imana, ni amakuru ya Yesu umwana w'Imana. Amasa weze mubone Yesu, nimugira Yesu azinjira mu bugingo, haleluya, azaba umwami n'umukiza, atakutosha kwa mahitaji maelfu na maelfu, atakutosha kwa mahitaji maelfu na maelfu. Nta kindi cyo haza ubuzima bwawe, nta kindi. Abandi bari mu kwambara inkweto ndende ngo babe barebare, abandi bagabanyije imyaka, abandi bigize uko batari, abandi ko bari bagisha, abandi ntibakirya. Nta kindi kizabanyura, nimwakire Yesu, atakutosha kwa mahitaji. Akira Yesu, haleluya, niwakira Yesu uzanyurwa, uzagira amahoro. Uzi gituma ibyo byakugoye mu mutima nuko Yesu yabaye mukeya cyane, ariko Yesu naza uzahita ugubwa neza. Ya Bwana sifiwe. Amen. Yesu ni furaha yangu, amejaa pendo kweli. Nange kuvuga kandi kantu gatoya. Uriya mbabwire abantu b'Imana turangiza. Yesu Kristo, Yesu Kristo kidukeneye ikimenyetso ngo tumenye ko ari Yesu. Yesu ni Yesu, ubugingo bwarabyakiriye, umutima urabyakira. Yesu ni umwana w'Imana, haleluya. Iravuga Bwana sibi ngo Yohana mubona tambuka ngo abwira abigishwa biwe ngo nguyu umwana w'intama w'Imana, ngo ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bukeye yamubatije ngo abone umwuka wera mumanukira, ngo yibuka ko yari yarabwiwe ngo azabona umwuka wera mumanukiye, ngo azizere kandi amenye ko ari we. Ngo naje bibonye ndizera, haleluya, nizera ko nta wundi n'uyu wenyine, n'uyu wenyine wavuye ku Mana, n'uyu wenyine, nta wundi twobabwira, nta wundi woruhura imitima yanyu, nta wundi womara. Uzi umugabo yaravuze ngo bamuhereza abagore 7 bamise ngo beza ku isi, ngo ndibomutinda imbere, ngo yobanyura inyuma. Ntabwo hakenewe bamise, hakenewe Yesu ngo yuzure ubugingo n'umutima. Ntihakenewe ifaranga, hakenewe Yesu, haleluya, haleluya, ngo yuzure ubugingo. Bwana sifiwe. Ntihakenewe byinshi cyane, hakenewe Yesu umwana w'Imana, hakenewe Yesu. Niwe wenyine gisubizo, niwe soko y'amahoro twabuze. Amago atandukana, ntabwo habuze ifaranga, habuze Yesu mu mago. Ntabwo habuze minerevare, habuze Yesu. Abantu ndi babuze amazina barayafite, babuze Yesu. Nimushake Yesu, niwe soko y'amahoro, niwe soko y'umunezero, niwe nzira y'ukuri, niwe bugingo. Ndawuja kwase Yesu atamujana. Niwe nkomoko y'Imana yaremye, niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe muhuza w'Imana n'abantu, niwe Imana yashiriyeho kuba imponga. Niwe wizera amaraso ye ngo abone kubabarirwa ibyaha yakoze mbere y'icyo gihe. Ni mu izina rya Yesu tubabarirwa, ni mu izina rya Yesu twerezwa, ni muri Yesu tugirira amahoro, ni muri Yesu tugirira agaciro. Nta gaciro kaba hanze ya Yesu, nta mahoro aba hanze ya Yesu, nta butunzi buba hanze ya Yesu, nta kindi kintu kiba hanze ya Yesu. Yesu ni mambo yote, Yesu ni mambo yote, ndani ya yote. Ukimupata yeye umepata vyote. Acha kusumbukia ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Tafuta Bwana Yesu. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Nakuita we malebo uje kwa Yesu Mwokozi. Yeye ni mwenye huruma, takuokoa kabisa. Jina lako we malebo litainua. Jina la Yesu.
generalize. Yesu ariko Yesu sinzi uko namuvuga. Yesu uzi ko Yesu no mu nda ya Mariya atamuguye nabi ngo akurashimwa n'abantu ngo ashimwa na ubwo dugira igiterane wacu bishop yaraje atubwiriza ijambo rivuga ngo kuba umwana w'Imana ngo abamwemeye bose yabahaye ibi byose tuvuga sivyo Yesu yatanze icyo yatanze ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya haleluya abamwemeye bose ngo yabahinduye kuba abana b'Imana. Yohana aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana nguko tuzamera nte kurerekanwa. Ibindi byose tubihuriyeho mu rusengero, icyo tudahuriyeho no kugira Yesu mu mitima yacu. Ibindi byose tubihuriyeho mu mamparuwasi, ibindi byose tubihuriyeho ku mistari. Indirimbo zose icyo dutandukaniyeho ni Yesu mu bugingo, ni Yesu mu bugingo, ni Yesu. Hari torero muri Kenya ngo baravuganye ngo ntibagaza bakora icyaha, baramasha bose baremezanya. Umupasiteri witwa Ngendahayo niwe warimbwiye abagidulayi muzomubaze, arambwira ngo yageze maratangara ngo ntibaza babesha abantu baho, ngo ntibagira urugambo, ngo barakijijwe itorero ryose. Hari abandi batandatu bagize ministere ngo ifite indi interi ivuga ngo ntibakagayishe Yesu ngo bagituye mu isi, ngo barangize ngo biri muri iyo ministere bagenderaho ngo ni ijambo rivuga ngo iyo abari Yesu wari hano ngo niki Yesu abahaye akora. No kuvuga ngo iyo abari Yesu wataramiye hano ngo ni gute Yesu aba yagize mu materaniro. Iyo abari Yesu wagiye mu mugi ni gute Yesu aba yagize mu mugi. Iyo abari Yesu uraha ni gute Yesu abahaye agira. Bavandi muri ntumwa mu cyimbo cya Kristo bisa naho Imana yingingira abantu muri mwe kwiyunga n'Imana, kwiyunga n'Imana. Njia imeonekana, njia yenye uzima. Njia imeonekana, inzira yarabonetse, inzira ni Yesu mwana w'Imana. Inzira yarabonetse, iharuye, igoroye, itarimo ibinogo, nta bitsinzi, ni Yesu mwana w'Imana. Kadusenge. Mwami Yesu, ni wowe soko y'amahoro. Nagushimira wowe wenyine muhuza w'Imana n'abantu, kandi wowe gisubizo. Twamaze igihe twiruka muri iyi si, nyamara ntabwo twabonye igisubizo. Twararyanye, turamarana, turaconcomerana, ariko ntabwo twabonye igisubizo. Imisozi iri imbere twayihagazeho twibwira ko ariho tuzaruhukira, ariko ntibyakunze. Mwami Yesu, ni wowe uhaza wenyine imitima irushe ukayiruhura, ibabaye ukayinezeza, iri mu mwijima ukayimurikira umuco, iyapfuye ukayizura. Ugenderere mwene datuyu, ugenderere ubugingo bwe n'umutima we, umwubake mwami. Mwami Yesu, ngwino winjire mu mitima yose, ngwino winjire muri buri bugingo bwose bwateranye ahangaha, kuko imbabazi zawe ziri. Mwami Imana, imitima ikomantaye ntiyakunanira. Imitima y'abayakahebwe wowe inanirwa. Mwami Yesu, ngwino winjire muri yo, umusaraba wawe uyihuze n'Imana, umusaraba wawe uyitarure mu kaga gatera urupfu, ikugarukire kuko ari wowe Imana. Mwami ndagushimiye muri byose, mu izina rya Yesu, amen.
ishimwe ni iryawe mwami Yesu, uri Imana y'agakiza kacu n'imbaraga zacu. urakoze mwami Yesu. Haleluya. Haleluya Yesu. ijuru habinama yo gucungura umuntu uwamarayika habura n'umwe Mwisi habura uwo kwitanga mu bizima arabura yaremye umuryango wa Yuda aritanga. Yesu we waremeye uritanga uva ku musaraba kugira ngo njyewe mbone ubugingo. Mw'ijuru habinama yo gucungura umuntu mu bamarayika habura n'umwe. Mwisi habura uwo kwitanga mu bizima arabura yaremye umuryango wa Yuda aritanga. Yesu we waremeye uritanga uva ku musaraba kugira ngo ikorari y'abadeperi yararimbye ngo rimwe tuzarara mu isi ngo tituyirirwemo, ngo rimwe tuzirirwa mu isi. Uko ikicoba ari cyo gicuku cya nyuma saa 12:05 tugahurira hariya hejuru mukiza gwina teza amarira cyari muri icyo gitero. Mana we umukiza azahanagura amarira y'ubukene, amarira y'agahinda, amarira y'ubupfaka, amarira y'intambara. Haleluya, Imana izahanagura amarira arya yose twarize. Uzabayo, jewe nzabayo. Amen. Ngaho papa, Hallelujah. ducurangire, uzuyicuranga. Jewe nzi gucuranga. Nuko bazacuranga. n'abari inyuma twese tumupokera Yesu ibiganza tugiye kuzamuka twese Fate mikoro umuntu
umuntu afate mugenzi we adusengere. Bavandimwe, Yesu ave mu kanwa. Bene yigeze kutwigisha natubwira ngo Yesu ku kanwa tuzatumupfana. Yesu ku kanwa. Haleluya, haleluya. Yesu wa ku rurimi. Ijambo ryanteye. Haleluya Yesu. Ijambo ryanteye ubwoba. Yesu namwumvishe. Bishop, dusengera Imana. Hari ijambo uriya mu bugembe yatubwiye ngo umwuka wera azatera inda. Ariko iryo jambo ngo kandi ngo umwana uzuvuka ngo hazavuka Yesu. Hazavuka Yesu. Iyo umwuka yateye inda umwana uzuvuka hazavuka Yesu. Ariko ryarangiye. Mwuka wera gutera inda. Yesu muri wowe ni uzawera imbuto. Haleluya. Yesu muri wowe ni uzawera imbuto. Ngaho muyobozi ukubihabwa undafate mugenzi mbere yuko dusenga mumpere David microphone ari cyashaka kuvuga. Buri umwuka nazajya avugisha umuntu ujye ureka ari uvuga, hanyuma turasenga. Ariko izi ndirimbo bantu zimeze neza kabisa. Umukiza azahanagura amarira. Hari aho birivuga ngo amarira yacu ngo aba mu icupa. Mwabyumvise? Bangu bara amacupa ugira y'amarira. Icyiza c'Imana wewe warayibagiwe uzugira ngo yarumye hano ndiyumye. Imana ifite ahantu isi. Bamwe ni ingunguru, abandi n'umugezi utakwambuka. Ariko umunsi umwe Kristo gusa niyerekana amarira yose. Nababwiye ngo iyi sezerano risohoye consolation ni 100%. Isezerano rikomeye ni Kristo. Iyo hageze kwa Maria na Marita we Bwana sifiwe. Ntabwo neretswe mu by'ukuri ariko baririmbye imigisha ngo tubonera muri Yesu. Ndavuga ngo nyuma y'ishu dukwiye gutanga amaturo. Kubera iki? Jewe nzi imbaraga z'ituro